Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Masih bersama Mr. Chris from England. Testimony for my channel official Mustika Cijago, Jari Petir Depok. Okay. About your body. I had lower back pain, herniated disc, and it's been causing leg problems for 6 weeks. I've just had one treatment and I'm smiling. I've got so much more movement in my back. My legs feel strong again, and I'll be coming back next week, definitely. Salam sehat. Salam Jari sehat. Petir Depok. Subscribe, Mr. Chris. Subscribe, share, and like. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pedas. Berasa? Bagus berarti sarafnya masih bagus. Bahaya kalau nggak berasa. Berasa lihat. Yang tawa. Berarti mau rombongannya Bang Jack mau kenal dong? Mana? Jack. Ngajak MS. Ya. Oleh. Bonus. Oleh. Ente cengang. Ini siapa adik-adiknya? Abang-abang? Mana? Ini bapaknya. Oh, Bapak. Ya. Oh, Babe ikut. Babe ikut, Pak. Iya. Oleh, Pak. Bonus. Diskon. Ini nongkrong sama kita ya, malam kuat ya. Ini colek doang ya. Ada. Oleh. Numpang lewat. Oh, ibu mah kemana? Istri. Oh, istri gitu. Oh. Ini mama anda ya? Oh gitu. Biasa juga ya. Colek, 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 bonus, diskon 50%. Dari Ramayana, di Obral, dari Margo City, bonus dari Detos, dari The Mall. Oke, jangan lupa di subscribe dari Petir Depok. Kita doakan nih, siapa namanya bapak siapa nih? Mansur. Bapak Mansur dari Ciseng ya? Iya. Dari Durenan. Pada Durenan Gunung Sindur apa? Ya. Gunung Sindur biar sehat kembali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bonus, Iya, Mbak. diskon, udah diangkat tang. Ya terima kasih.